الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum. Selimanya nubi tiwa jotia zi bi hwa be fulangu. Nini nube jinia be shatema jikwanya. Muslimu wa kujine kwa aliyama judemo ro nanadu ile. Muslimu nya salab be majwalo. Kumanya tinyete ngwa kwa wa makumada. Bi tulitu hamanga wa loima tishina kwa tumangwa kwa jude be maglo yo. Tinyamangwa kwa tili wa kwate. Iwanya muslimbu wa kuhi mos manganya pali be magajo wa kutu lamanga lo. Tili wa kwate azan be ma dawu wa kutu mate mos manganya pali kwa jo kutu manga wa. Tili wa kuhi kwa jo dawu kutu mate kusunya ise jinalo nga. Tili kusute muizin be manga lo. Kukuta swabi saudi sute kutsa manga wa. Tili wa kujiku kwa dawu kwama azen wa kukete aramu kwa bi wa kwama ngalom tuli wa kujite ma kwa sa tuli peta ma jobu ti nya dawu kutama bema nya wa kunama la nama bi kwama sanya imusi ama wa kudu besutili bema ngabe kuli wa kwate dawu tu tengai mi ala bema ba imu kwa ngai mi ala bema babe tete kukwa azan bema le wakule bema wakuka kwa chonyenya Allahu akbar bema kwa bi dawu tu abe kumanya Allahu sanya jomanga tapu des kwa ma dawu gulyama tuli kwama de li hwa khusani tuli khutu yamanga wa imu kwa wakusia tanya Allahu sa kwa jo jalis nibe usa majo bema tuma kwa bi imusi fabe kule wa khukete khusu muizin bunya na pote pitas manganya lengye le katas wa khwa mangalo waza wa khwa mangalo kwai te bi konya de mudu cholo de teliu she tishile tishi de se wa khutoma yalo kwai jesus pabuli khunama bi jiwa maghama kwai konya waza wa khwa mang majwa ma kwai ngai mi jwalo nyenye mine kwa kwai the male the ma nali iji choto thili jo mangawa te ma na yite kwai the male the ma manganya lo phe the male the ma ni hangwa tsu cho kwai manganya lo phe de cho se yita ma na yi jo mangalo mekka lo phe bi medina lo phe bi ngai mi na yi ko ma kwa ma ba ma da ke ta ma jwalo mami da ti khu kwa na su de ngo لا إله إلا